Predrag Balanac, vlasnik odgajivačnice Carski čuvar, odgajivačnice srpskih odbrambenih pasa iz Sremske Mitrovice. Srpski odbrambeni pas je rasa nastala na planini Romaniji ukrštanjem nekoliko rasa pasa sa vukom. Ukrštanje je završeno 1991. godine, pa se ta godina uzima kao godina nastanka ove rase. Inače, sve rase pasa koje su učestvovale u nastanku srpskog odbrambenog psa su bile na našim prostorima. Rimske legije su bile na našim prostorima, koje su sa sobom vodile pse. Direktni potomci tih pasa su Napoljski mastif i Rottweiler. Također na našim prostorima su bili Kelti, narod koji naseljava Irsku. Njihovi nacionalni psi su terijeri. Uzet je američki staffordski terijer, pas koji objedinjuje u sebi snagu i srčanost. Bosanski tornjak, pas koji je oduvek bio sa Srbima u svim njihovim sobama i opšte je poznato da se vuk prirodno pario sa ovčarskim psima. Tako da su ti psi učestvovali u stvaranju srpskog odbrambenog psa. Inače, ukrštanje i rekonstrukciju starog srpskog srednjovekovnog psa uradio je Nenad Gavrilović, koji se danas nalazi na Romaniji i ima svoju odgajivačnicu. Srpski odbrambeni pas je prvenstveno porodični pas koji će žrtvovati svoj život da bi zaštitio vlasnika kao imovinu koja mu je poverena na čuvanje. Inače, Sop je u stvari, da kažem, mešavina ovčarskog i milosrdnog psa. Opšte je poznato da ovčarski psi da su dobri čuvari, dobro čuvaju teritoriju, dok nisu baš mnogo privrženi čoveku, dok je kod milosrdnih pasa potpuno obrnuto. Tako da je kod Sopa dobijeno to da je privržen čoveku i da je odličan čuvar. Mane su te što je rasa još mlada. Rasa je još mlada i nisu, da kažem, 100% standardizovani. Standard postoji, koji je prvi put zvanično prikazan 2003. u knjizi koju je napisao Rade Dakić, ali, kažem, rasa je još uvijek mlada i to je jedna od najvećih mana, mada ima to i svojih prednosti, da kažem, to što je rasa mlada, nisu podložni bolestima nikakvim, za sad nije primećeno da imaju nekih naslednih bolesti, tako da što postaje odlika nekih starijih rasa. Potrebno je mnogo ljubavi. Mnogo ljubavi je potrebno, prvenstveno, jer bez ljubavi sa Sopom nemoguće držati te pse. Pogotovo više pasa. Tako da u suštini gledano, kada bi se poredili sa nekim drugim rasama, gde su financije u prvom planu, kod Sopa je potpuno obrnuto, jer prvenstveno svi ljudi koji se bave sa ovom rasom, prvenstveno to radi iz ljubavi. Što se tiče ishrane, jedu sve vrste hrane, samo bi trebalo obratiti pažnju kod othranjivanja štenaca, znači u prvoj godini života, zato što imaju, da kažem, taj nagli rast, jer on već sa nekih 7-8 meseci mužjak ima blizu 50 kg, ima 70 cm u grebenu, tako da je potrebno samo dati kalcijuma kako ne bi došlo do krivljenja prilikom tog naglog rasta. Ja sam pristalica u prvoj godini hraniti pse sa granulama, a kasnije zavisi sad od mogućnosti, kasnije spremati kuvanu hranu. Bar tako ja radim.
pse do prve godine hranim isključivo granulama, tako da posle godinu dana pređem na kuvanu hranu. Koji su sastojci isti koji granula, ali opet, što kaže, nekako granulama je i lakše hraniti, pogotovo što štence treba hraniti nekoliko puta na dan, što je čisto da se ne bi prijedali, da ne bi imali obilne obroke, tako da je mnogo lakše sa granulama. Živo meso izbjegavam, može se hraniti sa živim mesom, mada izbjegavam zbog bolesti koji imaju, što kaže, u zadnje vrijeme se pojavile mnogo bolesti, tako da svako meso koje dođe do mene ja obavezno kuvam i tako dajem. Sve više i više interesovanja, sve više i više ljudi se interesuju za tu rasu. Mnogo u zadnje vrijeme, pogotovo mnogo se, da kažem, rasa širi u našem narodu, počinje i u inostranstvu sve više i više da se ljudi interesuju za nju. Tako da, što kaže, sve zavisi ko šta hoće, kakvog psa hoće. Recimo, ljudi koji žele pravog čuvara koji ih neće se povući pred dalje to neka životinja, pas, čovek, bilo šta, znači ljudi koji žele takvog psa koji će zaštititi njihovu imovinu, znači oni su 99% oni su zainteresovani za sobu. Prvi kontakt sa sopom imao sam 95. godine, da bih 97. godine na poklon od Vuka Bojovića iz Zoološkog vrta dobio jednu ženku na poklon. Ta ženka je uginula prošle godine, ali što kaže, ona je bila, da kažem, ta odskočna daska što se tiče mog rada sa sopom. Ranije je bilo mnogo teže. Sad psi mogu sami sebe da izdržavaju, da tako kažem, jer bukvalno sav prihod od pasa koji dođe, vraća se ponovo na pse, uzimaju se novi psi, da kažem, daje se na ishranu, na negu pasa. Tako da sad trenutno finansijski nije problem, međutim treba mnogo vremena za njih odvojiti, prvenstveno šetnja i sam rad sa njima. Svi ljudi, pogotovo ljudi koji imaju sopa, svi vlasnici ove rase, kada jednom uzmu sopa, nikad se ne opredele za neku drugu rasu. Znači, bilo koji, ja sam isto ranije držao mnogo pasa, ali od kako sam prvi put stupio u kontakt sa sopom, jednostavno, što kaže, od tad samo njih držim. Pa teško je, jer u suštini svako razdvajanje od pasa, od kučića pogotovo, svako razdvajanje je teško, mada, što kaže, svestan sam toga da oni moraju ići dalje i obavezno ostajem u kontaktu sa kupcima, znači ljudima koji uzmu te pse. Tako da, što kaže, čujemo se, družimo se, pre nekih mjesec dana sastali smo se u Beogradu, nas nekoliko odgajivača, to je čisto onako, da kažem, druženje, tako da i sad organizujemo neki skup sa psima, da izvedemo i pse, ali, kao opet kažem, to je prvenstveno druženje između vlasnika ovih pasa. Rasa nije priznata i ne izvodimo ih na izložbe, ali izvode se na izložbe čisto radi promocije, tako da uglavnom sve veće međunarodne izložbe koje se održavaju u Srbiji posjećene su od strane bar jednog, eventualno dva soba.
interesovanje je ogromno. Znači, evo sad u ovom momentu, pa mislim da ima preko 50 rezervacija za ovu rasu. I još jedan je razlog tome, cena sopova nije velika, jer u poređenju sa nekim drugim rasama. Jer za neko prosečno štene bilo koje druge rase mora da se izdvoji mnogo, čak i 4-5 puta veća suma novca nego za sopa, a svaki sop koji ide da kažem u prodaju, koji dođe, koji nađe novog vlasnika, spada među najbolje primjerke rase. To je velika cifra, ja vodim evidenciju, matična knjiga se nalazi kod mene, imam evidenciju, ali sad ovako, da ne bih mogao reći, ali ogroman broj pasa je izašao iz odgajivačnice, tako da ima ih, pa godišnje do 50 pasa, 30 do 50 pasa. Plemenit jeste veoma, samo prisustvovanje rađanju tih štenaca, njihovo othranjivanje i sve ne može, mislim da se to ne može toliko ni rečima ni objasniti. Tako da svi ljudi koji krenu da kažem, sa odgajivačnicama, koji počnu da dobijaju štence, jednostavno ne mogu da objasne tu lepotu, što kaže, gledati kuće kako raste, da kažem, prati se bukvalno od kako progleda pa dok ne prohodaju, i tako da u suštini veoma zahvalan, da kažem, posao, ajde tako da ga nazovem.